бинандагони азиз салом. охирин хабарҳои ҷаҳон ва Тоҷикистонро дар барномаи ахбори озодӣ пешниҳод мекунем. Имрӯз 4 май аст ва нахуст нигоҳе меандозем ба сархати мавзӯъ. баъзе донишҷӯёни донишгоҳҳои Тоҷикистон аз даъвати пеш аз муҳлат ба артиш қаноатманд нестанд. мехоҳам баъди хатно бо магистратура спода бо ами гуфти гапо таҳсил ма давом кунам. сафири амрико дар Тоҷикистон мегӯяд муҳоҷирати кории тоҷикон ба ин давлат ба шарти имконпазир аст ки агар кордиҳандаи амрикоӣ даъватномаи расмӣ фиристад. ва фермаи хукпарварии ҷанҷолбарангез дар ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд баста шуд ва ё ба ҷои нав кӯчид. умуман ин беиҷозат дар ин минтақа ҳамин фермаи хукпарварӣ фаъолиятша баромондааст. гурӯҳе аз донишҷӯёни тоҷик шикоят доранд номаи вазорати маориф ва илми Тоҷикистон дар мавриди супурдани имтиҳонҳои қабл аз муҳлат ки барои хоҳишмандони хидмати ҳарбӣ пешбинӣ шудааст онҳоро дар дуроҳа гузоштааст. ҳарчанд намояндагони вазорат мегӯянд чунин тасмим дар пайи дархостҳои худи донишҷӯён сурат гирифта дар ин самт мушкилеро намебинанд, вале назари хатмкунандагон ва ҳомиёни ҳуқуқ аз ин ҳарфҳо фарқ мекунад. Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло ин мавзӯъро таҳлил карданд. донишҷӯёни чанд донишгоҳ шикоят карданд ки пешниҳоди ихтиёран рафтан ба хидмати ҳарбӣ акнун ба як маъракаи фишор болои онҳо табдил ёфтааст. аз ҷумла донишҷӯёни донишгоҳи давлатии шаҳри Хуҷанд гуфтанд ки онҳоро дар заминаи номаи вазорати маориф ва илми Тоҷикистон дар ҳолате қарор доданд ки пеш аз муҳлат имтиҳон супоранд ва ба хидмати ҳарбӣ раванд. ба донишгоҳ омада донишҷӯёни курси 4-ро маҷбур карда истоданд ки ариза нависанд то ба хизмат фиристода шаванд. аз ҷумла агар нанависанд фишор дар он аст ки агар аризаро навишта худашон нараванд онҳоро хориҷ карда ба муддати 2 сола ба хизмат мефиристанд. албатта ба ин набояд роҳ дод. ба ин ҳаракатҳо кормандони алоҳидаи мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, кормандони комиссияти ҳарбӣ роҳ дода истоданд. вазорати маориф ва илми Тоҷикистон мегӯяд ягон шикояте дар ин бора дастрас накардааст ва баръакс ин тасмим бар пояи дархостҳои зиёди худи донишҷӯён гирифта шудааст. то имрӯз ҳамаи он хатмкунандагоне ки бо хоҳиши худашон мехостанд ба сафи қувваи мусаллах хизмат намоянд аз ҷониби муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аттестатсияи хатм баргузор гардид. дар рафти баргузории аттестатсияи хатм раисони комиссия, аъзоёни комиссия дар аксар ҳолатҳо волидайни онҳо низ иштирок карданд. чунин тасмим дар шабакаҳои иҷтимоӣ баҳсҳоеро ба миён гузошт. бархе корбарон навиштанд ки акнун кори вазорати дифоъ бар дӯши вазорати маориф ҳавола шуд. назари худи донишҷӯён ба ин масъала низ яксон нест. онҳо дар раванди таълим бояд барномаҳои дарсиро аз худ кунанд. яки мутаассифона аз худ намекунанд. ҳаму 2 сол ё 1 соли мондагиашон хизмати модар ватан шараф аст мегӯям. бисёриш ҳаста ки розия барое ки мисол баъди ҳамин хатми донишгоҳ чӣ надоранд, як мақсади асосие ки надоранд, мехоҳанд наоборот ҳамин рафта 1 сол хизмат кунанд, гуфти гапо қарзи шаҳрвандишон адо кунанд бираванд. шахсан ман бошам, ман мехоҳам ки 1 соли дигар баъде ки хатми донишгоҳи хатмкунандае ки ҳастам, мехоҳам баъди хатно бо магистратура спода бо ҳамин гуфти гапо таҳсил ма давом кунам. дар гузашта донишҷӯён барои давраи таҳсил аз хидмати ҳарбӣ озод буданд ва онҳое ба артиш даъват мешуданд ки таълимгоҳашон кафедраи ҳарбӣ надошт. соли гузашта қонун дигар шуд. акнун хатмкунандагони ин ду навъи таълимгоҳҳо 2 ва 1 солӣ ба артиш даъват мешаванд. 600 саҳмияи хидмати пулакӣ барои онҳоест ки пас аз супурдани қариб 28 000 сомонӣ танҳо 1 моҳ хидмат хоҳанд кард. бинандагони азиз, гузориши ҳамкорони моро дар бораи шеваи нави ҷалби ҷавонон ба артиш тамошо кардед. агар шумо низ дар ин мавзӯъ таҷриба ва ё гуфтание доред, лутфан бо мо дар миён гузоред.
برنامه اخباری آزادی است. سفارت آمریکا خبر داد که از ماه اکتبر امسال به رسمیت درآوردن روادیدهای مهاجرتی آمریکا را برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان آغاز می‌کند. تا این زمان شهروندان تاجیکستان برای گرفتن ویزای مهاجرتی باید به قزاقستان سفر می‌کردند. نشر این خبر سال‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. برای روشنی انداختن به موضوع همکارم مولا رجب یوسفی در یک صحبت اختصاصی از تود هیوز کنسول آمریکا در تاجیکستان پرسید که روادید مهاجرتی آمریکا رو چگونه دسترس کردن ممکن است. چه خیلی که خودتان قید کردید تا این دم برای گرفتن روادید مهاجرتی شهروندان تاجیکستان به شهر المعطا باید می‌رفتند تا در آنجا این جریان را گذرند. البته که ما امسال 30 سالگی روابط دو کشور را قید می‌کنیم و روابط پرثمر داریم، تصمیم گرفتیم که امسال با جشنگیری 30 سالگی روابط دیپلماتیمان شروع کنیم به پیشنهاد خدمت رسانی‌های روادیدهای مهاجرتی در خود دوشنبه. این اقدام برای من هم هیجان آور می باشد، چون وقتی من سال 2004 بار اول به تاجیکستان آمدم، حتی پیش از آنکه که سفارت آمریکا می توانست خدمت رسانی‌های کنسولی را پیشنهاد کند، این خدمات عموما نبودند. اکنون بعد قریب 20 سال من می توانم گویم که تمام نمود خدمت رسانی‌های کنسولی برای شهروندان تاجیکستان در سفارت آمریکا دسترس می باشند. بسیار خوب. سوال دیگر هم این بود که شهروندان باز کدام دولت ها می توانند روادید مهاجرت آمریکا را از دوشنبه دریافت کنند؟ مصاحبه ها برای دریافت روادیدهای مهاجرتی یا گرین کارت برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان دسترسند. شهروندان تاجیکستان می توانند توسط سفارت آمریکا در دوشنبه روادیدهای مهاجرتی را دریافت کنند. باز ویزاهای غیر مهاجرتی. روادیدهای غیر مهاجرتی کدام نمود روادیدها را در بر میگیرند؟ ویزاهای سیاحی، دانشجویی و بعضی نمود روادیدهای کاری. خب یک سوال دیگه این است که آیا برنامه هست که تاجیکان رفته یک مدت در آمریکا کار کنند و برگردند؟ شهروندان تاجیکستان می توانند برای مدتی کوتاه به آمریکا توسط روادیدهای غیر مهاجرتی یعنی روادیدهای سیاحی، دانشجویی و بعضی نمود روادیدهای کاری بروند. اگر گپ درباره ویزاهای کاری رود، شرط گرفتن چنین روادیدی سفر همین است که شهروند اول باید در آمریکا کاردهنده پیدا کند. کاردهنده برای کارگر باید عریضه سپارد و عریضه باید در آمریکا تصدیق شود. بعد از آنکه که تصدیق شد، عریضه دهنده می تواند برای مصاحبه خود را نام‌نویس کرده به سفارت آمریکا در دوشنبه بیاید. دوستان گرامی، تفصیلات این صحبت رو میتوانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید. من برنامه را ادامه میدم. یک شرکت در شهر سیاتل آمریکا برای کمک به نیروهای مسلح اوکراین هواپیماهای درون یا بی‌سرنشین‌های مخصوص میسازد. این هواپیماها برای جستجو، نجات آدمان و نظارت منطقه‌های استفاده میشود که فرستادن آدمان به آن جایها خطرناک است. گزارش صدای آمریکا را درباره کاری این بی‌سرنشین‌ها در مطلب نوبتی می‌بینیم. بلیک رزنیک بنیادگذار و رهبر 22 ساله شرکت برینگ در سیاتل ماه مارت به لهستان سفر کرد تا به نظامیان اوکراین 10 هواپیمای بی‌سرنشین پیشنهاد کند و امید دارد این دستگاه برای حمایت اوکراینی‌ها از حمله روسیه کمک خواهد کرد. برینگ یکی از 10 شرکت است که به اوکراین در جنگ با روسیه یاری می‌رساند. ارزش هر پهپاد یا درون $15,000 است و رزنیک برای کاربردی آن چند درس هم گذرانیده است. درون های ما امروز در اوکراین یک چند عمل را اجرا می کنند. اول جستجو و نجات یعنی پرواز به بنا، جستجوی افراد نجات یافته، کوشش فهمیدن اینکه آیا بعد حمله بنا حفظ می شود یا فرو می رود. همین طور آن می تواند برای معین کردن محل جایگیرشوی نظامیان روس هم استفاده شود. پهپاد یا درون ها اول برای کمک به گروه های تاکتیکی در حالت به اسارت افتادن و تیراندازی شدید در امریکا پیش بینی شده بود. آنها به معین کننده مکان یا GPS کار می کنند. ما می توانیم وارد انشاءات شویم، دور پرواز کنیم و به استفاده از GPS کار کنیم. این با اون معناست که درون های ما در داخل از جمله درون بناهای بتونی هم کار می کنند. درون اصلا یک تلفن موبیلی است که پرواز می کنند. هواپیماهای بی‌سرنشین می توانند در تاریکی هم پرواز کنند و حتی شیشه تیره‌ها را شکسته وارد بنا شوند.
бринк нақша дорад ба низомиёни украинӣ бесарнишинҳои бештар ҳадя кунад ва ҳоло Резник бо вазорати дифои Украина бастаи навбатии ёриҳоро баррасӣ мекунад. бармегардем ба Тоҷикистон. Мақомоти додгоҳи нояб Бобоҷон Ғафуров баррасии парвандаи 2 нафар хукпарварро шурӯъ кардааст. Дар курсии айбдорӣ моликони фермае нишастанд, ки садҳо сар хукро парвариш мекунанд ва умдатан ба чиниҳо мефурӯшанд. Як нафари он соли гузашта низ бо чунин иттиҳом муҷозот гардида буд. Масъулони ҳифзи муҳити зист дафъаи гузашта ӯро барои олуда сохтани дарёи Сир гунаҳгор донистанд ва ин навбат барои хароб кардани замин муттаҳам мекунанд. ҳамкорам Фарзон Муҳаммадӣ дар ҳамин бора гузориш медиҳад. Насим Дусмантов ва Даврон Мустафоев, ду сокини вилояти Суғ дар теппа ё мавзеи рухаки ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба парвариши садҳо сар хук машғуланд. ҳарчанд дар наздикиҳои ин минтақа одамон зиндагӣ намекунанд, вале заминҳои онро мақомот кишоварзӣ мегӯянд ва бо обёрӣ кардани он умед аз ҳосили зиёд доранд. ҷустуҷӯҳои мо маълум кард, ки ин иншоот ва мавзеи фермаи хукпарварӣ қаблан истгоҳи тракторҳо ва нақлиётҳои киштукор будааст. вале чанд соли ахир дар ин ҷо хукҳои хонагиро парвариш мекунанд ва ба талабгорон мефурӯшанд. тибқи иттилои мо баъди баста шудани чунин ферма дар деҳаи деҳмои Ҷаббор Расулов шумори хукҳо дар ин ҷо зиёд шудааст ва эҳтимол меравад, ки он хукҳоро ба ин ҷо интиқол додаанд. мо хостем бо моликони он суҳбати видеоӣ анҷом диҳем, вале онҳоро дар ин ҷо пайдо накардем. масъулони раёсати ҳифзи муҳити зист дар ин минтақа мегӯянд, бо зиёд шудани ин навъи чорва дар ферма олудагии атрофи он бештар ба назар мерасад. зимни як санҷиш маълум шудааст, ки пасмондаҳои хукҳо ба қабати ҳосилхези замин зиён расондааст. дар он ҷо тақрибан 100 сар хук парвариш меёбад ва барои ифлос намудани манбаъҳои атрофи ҳифзи муҳити зист ифлосиҳо овардик. зарар ба муҳити атроф расондагӣ як самташ ки мо муайян кардагӣ фақат партов кардӣ тақрибан 6000 зиёд аст, 6000 сомон ва дигар ваҳоям аст, хомӯшканиҳоям аст, ки умуман ин беиҷозат дар ин минтақа ҳамин фермаи хукпарвария фаъолиятша бароҳ мондааст. Даврон Мустафоев, яке аз моликони ин ферма, мегӯяд мақомот парвандаи онҳоро аз рӯи иттиҳоми хароб кардани замин ба баррасӣ гирифтааст. ҷаримаи он ба андозаи аз 500 то 800 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳдуд кардани озодӣ ба муддати то 2 сол пешбинӣ шудааст. Мустафоев ин иттиҳомро барояш сангин медонад ва мегӯяд ҳоло ин корро дар айёми нафақахӯрияш аз ноилоҷӣ мекунад. ба қавли Даврон Мустафоев, дар ин ферма ҳудуди 50 сар хук ба ӯ тааллуқ дорад ва бештар аз 300 сар хуки дигарро Насим Дусмантов баъди баста шудани фермааш дар ноҳияи Ҷаббор Расулов ба ин ҷо овардааст. худи Насим Дусмантов, ки ин навбат нахост бо мо суҳбат кунад, қаблан гуфта буд, ки ҳамаи хукҳоро ба ноҳияи Ёвон бурдааст, вале шарикаш мегӯяд, ки дар он ҷо минтақаи мувофиқ ба парваришро наёфтаанд. Насим Дусматовро соли гузашта бо гуноҳи ифлос ё олуда кардани об ба 1.5 соли кори ислоҳӣ маҷбур карданд. Вай 300 хук дошт, аммо мегуфт аз ночорӣ мепарварад. дар Тоҷикистон, ки аксар сокинонаш мусалмон ҳастанд, аз хӯрдани гӯшту равғани хук парҳез мекунанд, ҳарчанд шумораи ками афрод онро барои табобат истифода мебаранд. вале моликони фермаи хукпарварӣ мегӯянд, талабгорони онҳо асосан чиниҳо ҳастанд. ҳазорҳо шаҳрванди чин дар корхонаҳои саноатӣ ва сохтмони иншоотҳои муҳим дар Тоҷикистон кор мекунанд. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. бинандагони азиз, фурсате ки дар ихтиёр доштем ба поён мерасад. ташаккур аз якояки шумо ки моро ҳамроҳӣ кардед. хабаргузоришҳои бештар аз инро чун ҳамеша метавонед дар вебсайт ва саҳифаҳои Радиои Озодӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо кунед. мо фардо шуморо дар барномаҳо мунтазир хоҳем буд. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдорад.